E toi whaatalo whātu tato walata o le Samoa Entertainment TV. Ia te oele ni aso malo le seifua. Nisi o tato li poti tu sa mai muli nuu. Il whaamsinonga le so le so tōt se fulu o Iuni. Le so lulu le Samoa. Ia le ua wha mawai alo ia mai. Ia le tamaita ilo ia o Tima Leavai. Le na filifilia le tofi a faipule o pale alupo le whaatalo whātu ia fuyono. Fuyono la o le tu mai da baeng o le fast. Ia ma o le la ufa mawai alo ia mai tamaita ilo ia o Tima Leavai. E pe ona fili ai le tu malo e ve matofi o le tu malo. Ia nisi o vainga mai le aso na nafi. I na ua pai uina le whaamsinonga na nafi le solua a o fatali ai la sei unga o le mata upule ia la i le tangi wha sanga ia Tima Leavai wha pena po Tima Leavai ia fuyono ia o le so le ua wha mawai alo ia mai tamaita ilo ia Tima Leavai ia mai upu whai o le malo ia me se fo le tofi o le fia anga o whale alupo.